Hello guys, welcome back once again. So, manu bhala ase gonna hope kuri ase. Apni han opore updates di gina jai ja time dibi moi etu kuri gina aise. Eta moi kon logode ochina ase gure do. De sir Zenwang scientist mohan young scientist in abi koi. Taiba beshi activities kan noile kam khan alag alag jaga de mohan opore etu society karne aru pachahan karne koina etu bhapna kuri gina beshi taila experience at the same time alag alag jaga de kam kora do moi updates dina aise jai ja din dibi. Aji bhi bishi khushi khobor ekta ase ki like last time bi tai khorde taila saman khan ki ase science la lab te etu kan pajan student kan alag alag jaga pra ahi gina etu experience de taila khorde manu mati gina taila pichi de student kan loi gina bera gina jaga jaga de etu kam do assist korina aise aji to bishi khushi khobor ekta ase ki etu tizit te ase eta apni han ge screen de display kori dia nisna coaching center ekta khuli gina ase etu do main focus kuri ase maths and science takhan bai details ko bole ase aru etu details olop ekilor janise bole mohan garne beshi idia especially tizitians kan mon district te thaka manu khan yade osor thaka manu khan garne do beshi bhal ekta hobode goina video ending tak saise gule hi apni khan etu details o mane mon abra phalba bujiolo paribo etu garne do request kuri ase kiman manu idia sabole start hoise ending tak sabo aru etu ki garne ase learn koribo ji coaching center khola laga ami olo brief koi do so idu coaching center la naam se zen coaching center mola naam bhai na jin naam khan bisarulwe duk pai thaka ne general video to nijor naam devliwe zen coaching center kin so eta consider mostly we are focusing on mathematics and science aro in complementary subject ani english bhi diye bishi important hai english bhi kilometer sab to english pai likhi jawle je do english bhi we have highly qualified faculties acha so ina khuli jaise तो mostly idu do coaching center do Nangtan village te ase idu solar cold storage facility osor de ase acha the main purpose idu coaching center Nangtan ke liye khulisile mane Nangtan we being at the center at the center of tizit ifle jalibi basti bishi ase ifle jalibi basti bishi ase majority hoje Nangtan do idu orde sob ke accessible hobo divi hisab de Nangtan de khulise otherwise to we had options to set up the center at Tizit village town holibi or alop manu thaka jaga de but that was not our purpose kun aru munje iv if level iv na idu sabte ide major de khulo gona ina setup kora ase yes idu bishi bhal kotha ekta ase we apni staff khan laga olop koi dibo kiman staff thakibo aru tahan to qualification koi dibi kore so man ide main staff to man charge ase moi thago ina ona principal gane Mr. Shai Kunyak tai BSc zoology ase aru MSc do environmental science acha aro Sir Tiwari, tai BSc Mathematics is and then third for English we have Hoilem, Miss Hoilem, tai MA English is and then guest faculties man charging person ase ngapsa ti kunyak tai thago tai optometrist ase ai laga study kurala acha aro daisi thago tai do BSc chemistry ena gorna khampai thago tai agricultural engineering ena na pewang thago pewang do ase tai electrical engineering now na staff kan do na guest faculties kan ready ase apart from that very coaching center apni ki pachahante mane knowledge extra diule parbo yadi bra facilities pao parbo so mostly knowledge kan do tan school le sekai jay holi gam de man coaching center di do some new ideas see I myself being interested in research and technology moi innovation kan ye bishi interest ase to tahan je kun ba do yede inborn talent hagi tahan heart pro own create kurule baja dan deba holiwe tahan je idu banado class 10 basi dido arts te jai non related field le jai kunba ba guide na kura karne to idu man identify kuru mon yede identify kurna kunba do technical line jawlo right after class 10 bi engineering puru pare to man ba yede faculty han man identify kuro ai du baja do ina kaina ase taila related field de hi pathai ekjun we want to focus on every individual student so man intake pe komti ase kelmen do man kiman jun loje idu do thik jaw lage rasta de kotha didu ase manu nisina beshi kiman aibo low ina do focus nai man acha so guys itu apni kotai bi mark koribi ki itu beshi important kotha ekta ase mane pacha ekta gana ke beshi bhalo na olai elibi baba ma kan ba itu football khilule de itu to kitia be age de jawle na pare pacha ekta sports line de imam bhal ase elibi tu to lesini poribo lage koi na age de na jata itu kitia be age de na ja dikhibo pare elibi takhan idia sir ba ki koi ase itu very much important alag alag counselor kan ba or mohan advice dia dangor manu kan ba mohan itu
এডভাইস দিয়াটো মহান শুনিবলৈ পাৰি আছে কি জাগা জাগাতে এইটো এডভাইস দিয়ে কি বাচ্চা একটা কি আছে এইটো ৰাস্তা কেইটা কি তাইলা ইন্টাৰেষ্ট হবিস এন্ড এম একটা জাগাতে চাইছি বুলি আগে হতাই বি যাব কোৱা নিচিনা ইট হাইলি কোৱালিফাইড খানে যে কোনোবাটো ইঞ্জিনিয়াৰিং খতম হয় কোনোবাটো সায়েন্স তে আলাগ আলাগ মানে সাবজেক্টে এটো খতম হৈ না থাকা মই এটো কবলে ডিগ্ৰী তাক কবলে না পাৰে মই এটো লাইন দি নহবা তো কিন্তু আলাগ আলাগ এক্সপেৰিয়েন্স মানুহখান পুৰা ইয়াতে জামা কৰি আছে স্টাফ খান সাতজন আছে তো তাহান গাইড কৰিব পাচা একটাতে চাব ইয়াতে আহা মানুহখান কি চাই কিনা এইটো বাজাটো তাতে পঠাব লাগিব না এটো কি ফোকাস কৰিলে মাহাঙ্গে ফেসিলিটিস দুসরা নিচিনা পটা না থাকিলে বি as তাই কাম কৰি কিনা এটা প্ৰেজেন্টলি কাম কৰি না থাকা মানুহ হ'ব তো ইয়াতে ফেসিলিটিস বেছি আছে তাইলা লেব আছে এটো খান কি মানে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিলে জাগা বেছি আছে দেখুনা ভিউয়ার্স খান ওপৰে জানাই দিয়া আছে mostly is it being an industrial place industrial jaga ase so parents can do business it's a good thing bhal ase do lebi kom de beshi focus na puisha kamola beshi focus je aro children laga career future develop neglect kori je acha acha idu to dikhi paise honestly saying but itia agulela din dibi I think children are the future tangala family tangala generation dibi bacha ekta likha pura thakile bhi bhal ase at least likha naam purule na beshi important ase so this time I think for me I personally feel is it to neglect to beshi neglect ase education de so with the parents can give the example they should come forward na tan I will lage education diule do apni laga bacha idula future do alop mon dibo lage ji mokhan tik promol korna gule etu pra duk jaga hai aibo ki aji apni khan duk ase etu pra beshi duk hobo do ajikali to without education without etu khan knowledge pra noile experience phal ekta na pa pra do eku mane man success noa dekhi ase so aji yade coaching center ha do man gane beshi phal kotha ekta ase ki normal coaching center ekta noi kina idia young scientist jenwang taibra khulina ase aro taila faculties kan kiman ase taila staff kan kiman ase tahan bi well experience kan aro highly qualified kan yade jama korna ase tahan bidori jaise gulo do thik pakai dia sabji ekta karne hone ki etu ba aro khaise gule health beshi bhal hoala cheese ekta man dikhani na ina hone ki moi বিশ্বাস kora janai dia ase me fees kan apni hisab te koi dile bal ase so fees to man but some minimum na minimal charge kora ase man ne because looking at the financial condition diesel condition we saw manu nishna cities kan nishna na lobo na gona admission is just 200 rupees only admission is just 200 they can enroll only on the limited seat ase exactly saying 20 seat ase ekta class 9 ne 20 class 10 ne 20 late hoise gule to lobo na paro seat nai acha acha idula ase to the first come first basis ase next time manu bishi hoise gule to entrance only lobo because we have to somehow filter it out bishi jinge focus korule be na paro hoy jabo na acha acha we are either individually focus kora karone yes so by 200 they can get the admission form laga charge is na 800 rupees for their study materials tanla study materials kan garne plus lab chemicals kan activities kan garne 800 hobo so one time ase dedo admission din de tan 1000 rupees diwo lo acha acha 200 for admission 800 for materials ena na monthly fees idal 1000 to monthly diu no it one time ase so monthly fees to maths science english de for 1 month it is 2000 rupees only it's only 2000 so actually size is 2000 rupees to ekta damor hone holi because they I want to make viewers understand that 2000 do home tuition laga ekta subject la ekta moina la fee is asol do yes because the man the same time diule se and then the same teaching in fact more mane tahan ge kono confined teaching diule se holi because the man just 2000 rupees only loi yes thank you so much class 9 kan karne aro 10 kan karne aro itula nichi khan aibo na paro na nichin karne more activities are there tange summer science camp thago in the month of July acha 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 so July 15 to 20 summer science camp oi to etu kido lower classes kan over free ba hai na yes there will be some charges 100 200 rupees acha acha tange tangla cha pani he khawle na acha acha maintenance karo evening de ho do most activities to in highlight kuro do acha please so we have in 1 week we will be having robotics training camp kan thago robotics kan laga technology interest bacha hange tahange mall grule tahange kinaga
robotics kan do kina function kore kina banao lage edu kan la to edu thakibo scientific knowledge la bujiule basic science kan janule edu konde organize kora jai science camp do to near and dear yede osor de thakan tiziti thakan do aibo pare evening de man idula flyers kan notify kodo aru awole de de in brief yeah that's it timing kiman goisile we thought of organizing it by 3 so yeah awole din hoi sample khito science laga ki cheez ase edu pura edu pacha khan ge mane eta to tahan puri ase ge edu ase naam hi puri ase holibi etu laga tahan ge pura understand kori dibole aru edu central ba connect kori di ase na so edu big opportunity ekta ase nichu la pacha khan yade near india thaka manu khan yade aigina pacha ge vacation time de hawa de jawle na digina tahan ge dangor knowledge ekta pala vacation banabile this year do gina मान ऊपर इनका फाल दिन आहारम दे यूट्यूब कोई दिया से anyway मोजुन ला कन्वर्सेशन तो खत्म ना हो इधर प्रिंसिपल ऊपर जाबो चाहे कि ना मेन टाइप ऑफ डिटेल्स कान इनका स्टडीज ट्रेनिंग आ जाबो लेसे इटु कुरुलेसे क्वादो जानिबो एट द सेम टाइम क्लासरूम खान मोय आमनि खान ऊपर दिखाई दिले दो आमनि आमि बेसी खुशी पावला गुना होप कर जनाई दिया से गाइस आगे दो कनिस ना इधर फुल डिटेल्स एकटा और इटु शॉर्ट हो प्रिंसिपल सर लोग लोग पाइसे नाइस टू मीट यू सर इटु इंस्टीट्यूशन कोचिंग सेंटर जेन्स कोचिंग सेंटर दे टाइपर लीड क्रिक नाइ ताहान चुली जावले से इटु गाने डायला ओपोले ताहान लगा क्राइटेरिया सो नॉर्म्स कान किनिया हिसाब दे ताहान सिकिने जाबो इटु पूरा डिटेल्स हो जानिबले ट्राई करो दे गना छ आइडिया से सो सर अपनी व्यूअर्स कान ओपोले अपनी ला इंट्रोड्यूस करि दिले बिशी बाल्स Hello viewers, my name is Sai Kunjak. I did my BSc from Koima Science College and MSc from Lumami, Jodoputo. And I am the principal of this Zen coaching center. Thank you. It is sir, apni ke olop koi dule mon ase. It is sir Zen bang logore aki di moi jun kotha pora time le koala mane taibra koi ase ki itu do ekta solution point ekta hobo pachahan karne aru right track te jai dibole bishi mon ase. At the same time apni kan kundu subject yate bishi main focus kori ase. Itu ke focus korna pachahan ke othai shi bile do aki bishi dikhilo pare ase brightest future dikhile ase mana society di koi ase. So on that very topic apni olop elaborate kori dio parbo kiniga apni kan pachahan de shikhao ki hisab te mohan cover pare ase etu to solution point ekta ase. Thank you sir for the time. Man yete Zen coaching center de staff kan do regular de do charge ase aru guest faculties bhi ase aru yete man experts mathematics ki bhi experts ase chemistry lagi bhi ase environmentalist bhi ase aru kunba engineers kan bhi ase aru even I doctor bhi ase aru itia man class 10 de ini fail hoina thakan tan garne bhi man bani de welcome ase tan bhi abo paribo aru regulars kan bhi abo paribo tan la weak point first ho tan maths de dictar ase na science de dictar first ho aru additionally English bhi ase develop sekai dibo aru tan ge mock test dibo monthly test thakibo aru tan ge manbra personally banala notes tan ge printed notes tan ge provide karo agire moi konisna man ge experts bisi ase sob subjects se environmental hobi chemistry hobi maths sob ke ase to obviously sob faculties ki ideas thakibo aru tala approach thakibo na to tala ideas logina man jama korina ekta bacha ekta kido agire kina jabo lage class 10 bisi tan ki kuru paribo science se interest hoan thakibo to arts se bhi hoan thakibo man bhi rasta dikhabo paro aru man ki engineer kan bhi ase to engineer puro kan ge tan ge form tak fully fill up kuri gina to tan kundula engineer de holi bhi mechanical dina electrical dina edu ke man tan ge fit kuru lagana na tan ge du jaga dikhai di aru ni tan BSc group mujhe research group mujhe bhi man ge Mr. Surgeon konjak ase diver dikhabo research kina guru aru age de tai science de field de kiman interest ase etu kan man dikhabo ji tai bi camera de so manu na hoti at the same time science la student hoishi bole beshi bak symbol thake kotha ke man na thake practically beshi jai etu man dikhi na hai to garne to mane ekdam pura main guna to ko na pare bole kaam je takhan no mane pari na dikhawle ase aru takhan la concept beshi bhal ekta ase guna chan idea ase moi short vlogs kori dibo ki opor niche bahar coaching center laga olop ami angi dikhai dibo. So guys itia classroom laga sir logore jabo jaigina etu classroom la opore tai olop explanation koro de etu olop sabole try koro chalo sir ami lead koro etu to mala office ase acha aru etu to science room ho science room na aru etu la to arts room
Arts room, na? Arts and Mathematics. Acha acha. So bidore ekbar jai ho sir. Aro ide around 20 students fit in ho aji karne. 20 student na. Etu to kila room ase usually. Arts and Mathematics. English and Mathematics. Anyway, out of question to out of topic moi ekta hotibo amni na. So etu poster khan apni kan etu rakhala meaning ki ase olop koi dibo. Man etu rakha do mane tange pasan etu ke dikhi kina tan interest fill up ho dibi nole influence ho dibi na tange etu dikhi na tan ba down man example dikhao paro na tan etu kurse nole to kunba subject ke paise bole na etu wala do etu manu ase jodi amni jano mon thakise bole na etu karne man lagaise main to etu renowned manu khan hoy renowned manu khan ase acha chalo science room ase chalo scientific equipments kan ase acha so ini tange etu do how to operate tan etu ki gane cholai etu kan tange sikai dibo future re tan jodi science ki jaise bole science puri bole na aro etu do ami sabai etu hot air oven ase duita bi spectrophotometer etu bra ki korina sir etu bra ni amni atoms kan laga structure sao bole bole do ekta compound de ki ase etu kan sao bole na autoclave ase autoclave ini amni de ekta sample de amni germs kan morai di bole any kind of organisms amni unwanted organisms mora bole na etu group hai zoology section ase mala man practical gurim de man cholai jaro main do biology ke focus kore du part to do compound microscope kan ase aru etu mini lab ha etu han student khan yate experience pro pare aru tan ba yate through pare study sin hoi kena etu opore mane kuntu topic te discuss kori ase practically ta han ge etu ase bole to tan kane bishi easy ekta hobo na so guys apni an ke pura etu details apni an opore dikhai di ase etu jo science pro ase ko ase paja khan kuntu chapter te pore ase etu hisab te tate thakala cheese study kora etu sukuba dikhi na etu ase kona practically area de mohan scientist kan be ase to ta han ba iniga practical de bi ta amni han ge guide kori dibo ko ase so student khan karne bishi better understanding ekta hobo easy ekta aru ta han interest kora laga jaga de hoi jabo kona moi hope kora janai di ase duita classroom ase tate 20 each student hi jawle paribo ko ase this time karne aro kon manu interest ase pachangan ne njo yate thaka manu khan amni khan contact kori kena ta khan la details lo parbo but the thing is that amni khan janibole etia yate hostel do attach kori kena nai de to apni khan aha jaw kori kena near and dear thaka manu khan karni hobo nisna lage ase noile do fail hoina thaka student khan tizit te amni la cousin khor noile khor manu khor thaki shigule do tate ahe kena bohi kena amni yate coaching lo parbo timing do evening de ase koi ase na or evening de evening kiman time de ase 3 to 5 3 to 5 majority 2 hours etu laga coaching center to the iningala type te lobo ko ase de so kunuba alag jaga de dur jaga de ase apni bhuile nai gole pg khan nisna jaga khan arrange kuri gole to ready ase etu kane de assist kuri dibo but the thing is that hostel koina to itia construction is on the process it will be khatam koribo ko ase will be this year kane do hostel koina to nai actually tgtians kan yade osode kiman manu ase apni khan student pacha khan class ti jai thaka manu pothao parbo fail hoina thaka manu pothao parbo especially class 10 and 9 khan karne ase edo aru etu la nichila class khan karne to like summer camp science summer camp koina bohibo ko ase date and time to akide amni angi koi di ase etu ki pachan so pothaule try korbi aru pachan ki basic knowledge dia jaga ekta aru etu do man gane solution point ekta hobo gona moi hope kra aji ade pungjanam de etu koi di ase thank you so much for watching aru etu video to amni gane bishi important ekta hobo gona moi hope koi ase next updates ki ase etu moi ade osodi thakise gole to summer camp thakile bi alag alag activities etu institution hi hoy takan la kam kinia jai ase aru itu ke kili moi focus kori kena hotai pichi kuna ahe kole do jenbang scientist ba tai kam da alag alag cold storage koina edu khuli kena mane etia tate kam chuli ase aji coaching center khuli ase activities mane alag alag takan practical la kam da khiti di kuri ase tate kuri ase taila pichi age nichi di manu pisha tai ba lead kori kena tahan ekilo ode kam kore itu kam kora jaga de knowledge gain kore so manu aru even moi ekbar aha manu tak moi listen bishi dangor aji bi naam nutun moi learn kro pare ase etu karne to youngsters khan ki push kri dibi ki pacha khan eni takhan osode time mangi ke nabi mane ekbar edu moila bacha ki to ekbar shikai dibi to apni coaching ta aha nai koribi tahan to time hi lagise bole mota kori di ase last time bi taila khorde lab
কি কো সায়েন্স ল্যাব কো না তাইলা জায়গা একটা থাকিছে এটু জায়গাতে স্টুডেন্ট খান আলাদা আলাদা ইনভাইট কৰিছে আৰু স্কুল স্টুডেন্ট খান আহে কিনা এটু লাইক এক্সপেরিমেন্ট টাইম খান দি আছে সো আজিবি এটু কোচিং সেন্টার দা আদো আমনি হান কানে লস নহব আৰু এটু তো প্রাইস তো মানু লা ভাবনা হিসাব তে তো এটু বেশি কমতি জেনুইন প্রাইস লৈ আছে দে আৰু এটু প্রাইস কে খিতা নহয় কিনা তাহান মেইন তো পাচা খান তো আকিরে না যায় না হারে না হা এটু খান তাহানলা স্কিল তাহান কে ট্যালেন্ট ঢুকি আছে এটু জায়গাতে ফোকাস কৰি কিনা মানে শেপ কৰি দিব আৰু আগেৰে ক্লাস 10 পাস হৈছে বলে মহান কই কি মেট্রিক পাস হৈছে মইলা পাচা তো এডুকেটেড আছে কই বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট গ্ৰেজুৱেট হৈ কিনে এটা মই একো কৰিব নাপালা নিচিনা আনএমপ্লয়েড যুথ কান পট আছে দ্য থিং ইজ দ্যাট ৰাইট ট্ৰেক তে মহান চানাই নেকি পৰি আছে কোন পৰি আছে নেকি ভাবনা কৰি আছে এটো কাৰণে পাচা খান কি এক্সামিন কৰা চাকা একটা তো এটু হ'ব আৰু আগেৰে যাওলে ৰাস্তা হ'ব কোন মই হোপ কৰা চানাই দি আছে contact number agere konesta screen te moi repeat kori ase contact number di ase description de di ase konoba moi gi jani na thakile ami an moi gi bi contact korobo moi aram se ami han ke assist kori diu de gona viewers kind of original idea ase thank you so much once again for watching may god bless you all and see you in next video